se proteklog vikenda izludirali? Bravo! Jutro ste identitet klauna zamijenili svakodnevicu? Ništa za to. Kod nas u kolu sreće i danas je vrijeme za igru. Za igru i za dobitke vrijedne 46.280 kuna. Glavna nagrada koju daruje trgovačka kuća danas je dvostruka, a sastoji se od stroja za pranje rublja i hladionika. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti. Čestitamo gospođi Gabrijeli Mehdin. Naša je slavljenica bila u Gadliju Gospiću, a sada radi kao komercijalistica i studira pedagogiju. Voli knjige, glazbu te šetnje sa suprugom, djetetom i psom. Iz Osijeka grada stiže gospodin Boris Ocić. Boris je student prava. Kad ne zaranja glavu u knjige, igra pikado. Gospodin Željko Tomljanović dolazi iz Senja, a radi kao šumarski tehničar nebu pod oblake na Velebitu, u šumariji Krasno. Željko je dragovoljac Hrvatske vojske. Kad se ne brine za šume, svira harmoniku u Štirovači. A sada pravac pobjeda. Slijedite Elenu i Olivera. Evo nas, dakle, pravac kamo? Pravac sreće i pravac galaksiji. Krasno rečeno. Idemo, Pravac galaksije. Elena, na posao. Naši su nestrpljivi, Gabrijela, Boris i Željko, spremni za igru. Stižu, pljesak stiže, vaši navijači uz male ekrane. I mi počinjemo prvi krug. Prije toga pogledat ćemo u prvi izlog. Labud Zagreb uvijek iznenađuje novim proizvodima. U najnovijim paleti sredstava za čišćenje nalazi se čelijeno staklo za pranje staklenih površina, sanitar s dezinfekcijskim sastojkom, univerzalno sredstvo Bravissimo i permetaler za čišćenje pećnica, roštilja i kuhinskih napa. Labud je zajamčena čistoća u vašem domu. Nagrada je vrijedna 75 kuna. Što darovati modernom muškarcu za Valentinovo? Pliva kozmetika nudi vam kolekciju Nivea for Men. Kreme pjena za brijanje obogaćeni su svježim sportskim mirisom, njeguju i štite kožu, a Nivea for Men losion i bal za poslije brijanja djelotvorna su njega i zaštita kože. Nivea for Men, potpuna kozmetička njega kože pri brijanju. Hvala, Roberte. U prvom krugu večeras tema je opera. Gabrijela, izvolite. $75. S kao Split. Dobro je počelo. $100. T kao Trogir. $250. N kao Našice. To je bio dobar potez. Pogledajte kako je to sada. 1425 kuna odjednom imate. $100. D kao Dubrovnik. Dobro. Mogu li kupiti samoglasnik? Možete svašta kupovati. Samoglasnik A. Dobro. $300. R kao Rijeka. $75. B kao Bjelovar. Dobro. Opera je tema. Pardon, kupila bi samoglasnik O. Samo izvolite. O. Dobro. $100. V kao Vukovar. Krasno. Tema je dakle opera. Pa još možda i Srećko. K kao Karlovac. Da. Možda i Srećka. Hvala. Idemo dalje. Kupila bi samoglasnik I. I. Dobro. Srećka. Vidite kako je dobro imati Srećka. Odličan je bio, da. Baš je odličan. M kao Makarska. 75 za M kao Makarska. Dobro.
Isto. Z kao Zagreb. Dobro. Kupila bi samoglasnik E. Dobro. I samoglasnik U. U. Da to riješimo. Dobro. I što ćemo sada? Sada ćemo probati još ono jedno. Dobro. $150. Može biti ili. J kao Jelsa. Da. Gabriela, Bih rješenje. molim vas. Don Juan, buntovnik za sva vremena. Što da je radimo? Boris, Željko? Ništa. Evo, to se baš rijetko događa u našem kolu sreće. Da neko Htjelo me, lijepo... hvala Bogu. Baš vas je htjelo, da. Sve je krasno išlo, ali mora se reći da dobro igrate. Nije mi bilo do kraja jasno dok nisam kupila U da je Juan, jer Da. bio mi je na pameti jedan drugi Don, Da. ali nema veze. Dobro, dobro, Gabriela. Pazite, nismo gotovi. Imamo jedno pitanje za 200 kuna. Vidite. Za Kako sam operu mišljeno. Don Juan, buntovnik za sva vremena, dobio je prvu nagradu na natječaju Bečke državne opere dirigent rođen 9. veljače 1935. u Šibeniku. Za 200 kuna, dar kola sreće, recite nam kako se taj proslavljeni dirigent, maestro Miro, preziva. Gospodin Bela Marić. Tako je, Gabriela, čestitam. Gabriela, još i 200 kuna uz sve ovo lijepo što ste učinili u prvom krugu. Hvala. Pa to je uistinu fantastično. Evo, vi ste za večeras, ja mislim, svoj zadatak ispunili. Ja prepuštam kolo dečkima dok opet ne dođe do mene. Krasno. 1975 kuna u prvom krugu. Nisam ni znala. Da, No. vidite. Skupili ste mi puno toga. Sjajno. Birate iz prvog izloga. Hvala. Iz prvog izloga izabrala sam kozmetiku, čajeve, pokrivač, majonezu, fritezu i kuhinsku napu. Golden Flower, kozmetička je kolekcija koja će ženi zrele dobi produljiti mladost. Vrhunski djelotvorne tvari osnova su dnevne i noćne kreme, kreme protiv bora, mlijeka za čišćenje, tonika i bazama za tijelo. Nagrada Grupo kozmetike vrijedna je 150 kuna. Neka vam prohladne zimske dane uljepšaju drogeni čajevi 1001 cvijet. Bogatstvo prirodnih okusa i mirisa ispunit će vas ugodnom toplinom i zadovoljstvom. Droga, kad znaš što kupuješ. Gabriela je odabrala nagradu Droge Hrvatske vrijednu 150 kuna. Vutex Phoenix ponovno je s nama. Lagani, topli i meki, pokrivači Ambasador istinski su ukras svakog doma. U kućanstvu, na odmoru ili rekreaciji lako se održavaju i čiste. Za ugodan san Gabriela je odabrala pokrivač Ambasador vrijedan 200 kuna. Majoneza Hellmann's najomiljenija i najprodavanija majoneza na svijetu. Prvorazredni sastojci bez dodatnih konzervansa jamstvo su njezine kakvoće. Majonezu Hellmann's jednostavno morate kušati. Nagrada je vrijedna 250 kuna. Končar, jedini hrvatski proizvođač kućanskih aparata, predstavlja vam fritezu. Jednostavna je za uporabu, ima tefloniziranu unutrašnjost, a veliki izbor temperature zadovoljit će najrazličitije zahtjeve i namjene prženja. Nagrada je vrijedna 535 kuna. Iz ponude Končara, jedinog hrvatskog proizvođača malih kućanskih aparata, Gabriela je odabrala i kuhinsku napu, koja se lako ugrađuje, praktična je i učinkovita. Končar, Gabrielin novi prijatelj visoke kvalitete. Nagrada je vrijedna 535 kuna. Gabriela, svaka čast! I sada ćemo nastaviti u dobrom raspoloženju. Mogli bismo reći da je Gabrielin prijatelj od večeras i kolo sreće. I ono naše kolo koje je donijelo takve lijepe nagrade u prvome krugu. Nastavljamo dakle, pred nama je drugi krug, novi izazovi, nove mogućnosti. Tu je, razumije se, najvrijedniji veledar. Unesite egzotičnu toplinu Orijenta u svoj dom. Najveći i najljepši izbor ručno rađenih vunenih i sviljenih sagova iz cijeloga svijeta naći ćete u prodajnom izložbenom salonu Tepih centra. Posjetite Tepih centar u ambijenti preko puta Zagrebačkog velesajma. Večerašnji veledar vunen je ručno rađeni sag Nepal s tibetanskim motivima sa 72.500 čvorova po četvornom metru, a vrijedan je 1790 kuna. Robert će nam predložiti ponešto iz drugog izloga. Dobro poznati i prihvaćeni Dukatovi proizvodi AB Kultura i Jogurt Denko su novo praktično slim pakovanje koje zauzima manje prostora u hladilniku. Preporučujem vam da kušate čisto AB Kulturu i BioLite. To je ugodan, osvježavajući, niskokaloričan napitak koji povećava vitalnost i radnu sposobnost. Dukat samo najbolje od prirode. Nagrada je vrijedna 50 kuna. Prepustite se užitku druženja uz provjerene prirodne vrijednosti. Osjetite opojnost mirisa i okusa uz plivene čajeve kamilicu, šipak s viskusom, domaći nektar, indijski metlicu i voćne čajeve s okusom manga ili šumskog voća. Pliveni čajevi 40-ljeća tradicije u odabiru najboljeg. Plivena nagrada vrijedna 100 kuna. Hvala, Roberte. A u drugom krugu tema je
Država. Evo, pogađamo državu. Izvolite, Boris. $500. Sekao Split. Dobro. $250. Rekao Rijeka. Dobro. $100. Tekao Trogir. Nema. Željko nastavlja. $100. Kao Pula. Dobro. $400. Kao Karlovac. Bravo. Dakle, pogađamo jednu državu s navodnicima i, nažalost, Željko bankrotiramo ovog trenutka. To je peh. Gabriela. $400. B kao Bjelovar. Dobro. Veledar. L kao Lipik. I to vam se smiješi, vidite, ova lijepa nagrada, Veledar. Igramo dalje, Gabriela. $100. D kao Dubrovnik. Dobro. $100. N kao Našice. Dobro. Koliko imamo bodova? 1100. $250. F kao Fažana. Dobro. $100. Š kao Šibenik. Dobro. Nemam više, ne upam se dalje. Ponudila bi rješenje. Izvolite. Slobodna Fašnička republika. Tako je, Gabriela. To vi ste baš malo prije rekli. Sad momci imaju prigodu dok ne dođe do vas. Tako je ispalo. Nevjerojatno. Gabriela, pazite, još jedno pitanje za 200 kuna. Slobodna Fašnička republika proglašava se svake godine u veljači u gradu na rijeci Gradni, u gradu vrlo dragu svim Zagrečanima. To je Samobor. Naravno Samobor, stari naš grad, Samobor, Gabriela. I još jedna čestitka i još 200 kuna za znanje i u ovom drugom krugu, pa to je nevjerojatno upravo. Gabriela, vi pobjeđujete sada 1450 kuna. Opet jedan krasan iznos. Čestitam, birat ćete ovog puta iz drugog izloga, ali imate i Veledar. Da. I Veledar ste osvojili. Zaboravila sam. Nećemo to zaboraviti nikako. Sjajno. Iz drugog izloga izabrala sam torbicu, poklon bon, ručni mikser, glačalo i kozmetiku. ova prekrasna mala torbica od dijelova narodne nošnje, vrlo prikladna za dar, nosi dubrovački naziv Burcica. Možete nabaviti u galeriji Lakroma u Bočarskom domu u Zagrebu, a vrijedna je 150 kuna. Učinite svoj dom i radne prostorije blistavijima i urednima, a svoju lisnicu bogatijom. Nabavite neke od 500 različitih praktičnih proizvoda njemačke tvrtke Coronet. Za ljepši dom Gabriela odabrala poklonom poduzeća Jadranprom, vrijedan 300 kuna. AEG je sinonim za funkcionalni dizajn i vrhunsku tehnologiju. Kućanski aparati AEG štede energiju i praktični su za uporabu. Već su generacijama zastupljeni u svakoj njemačkoj obitelji. Ručni mikser AEG, nagrada poduzeća Gema BD, vrijedan je 300 kuna. Gabriela je iz ponude AEG-a, poznatog po praktičnim i štedljivim kućanskim uređajima, odabrala i glačalo, nagradu poduzeća Gema BD, vrijednu 300 kuna.
Gabriela je odabrala i Hardy, mušku kozmetičku liniju za njegu lica i tijela. Ona sadrži losion poslije brijanja, kolonsku vodu, deo sprej, gel za tuširanje te pjenu i kremu za brijanje. Nagrada Belup kozmetike vrijedna je 370 kuna. A Gabriela je osvojila i vuneni ručno rađeni sak Nepal s tibetanskim motivima. Veledar tepi centra vrijedan 1790 kuna. Gabriela, brzo naručite kombi. No dobro, što je tu je, pred nama je treći krug. Pokušajte, momci, dostići Gabrielu, bit će teško, ali sve je moguće. Treći krug je krug odluke, puno je tu vrijednosti, a najvrijedniji je dar Hrvatske lutrije 3000 kuna za tren. To je to, Loto 7 od 39. Neka vam dobitna kombinacija i jackpot budu životni moto. Precrtajte dan na vašim listićima Lota 7 od 39 jer u igri Joker slijedom možete osvojiti automobil, stan ili apartman. Hrvatska vam lutrija uvijek daje više. Naravno, pobjednika očekuju i predmeti iz trećeg izloga. Od dobrog uvijek postoji bolje. To je novi ledošlag obogaćenog okusa i kakvoće u novom privlačnom pakovanju. Novi ledošlag vaš omiljeni desert za potpuni užitak u vašoj kavi i slasticama. Otkrijte razliku s novim ledošlagom. Ledo je nagrada vrijedna 150 kuna. Zvečevo je prvi i jedini u Hrvatskoj posebnom tehnologijom proizveo novu čokoladnu poslasticu specifičnog okusa. To je Fantasy, jedinstvena punjena čokolada vrhunske kvalitete kako još niste jeli. Kušajte punjenu čokoladu Fantasy s 3 različita okusa, lješnjak, mlijeko i kakao. Slatka nagrada Zvečeva vrijedna je 100 kuna. Bravo, Roberte, a mi ćemo sada pogađati jednu izreku. Željko, vi počinjete. $125. R kao rijeka. Dobro. $1000. N kao Našice. Nema. Gabriela. Vi znate kad treba i bankrotirati. Kad smo na ništici. Treba malo Da, nastavlja Boris. $500. S kao Split. Nema. Željko. Smiješi vam se Hrvatska lutrija. Izreka, ne, moguće, naravno. Igramo dalje, Željko. Vidite kako to ide. Nastavlja Gabriela. Izreku tražimo. 100. V kao Vukovar. 2 puta. $400. M kao Makarska. Dobro. $400. P kao Pula. Dobro. $500. C kao Crikvenica. Nema. Boris igra. $100. B kao Bjelovar. Dobro. $250. L kao Lipik. Dobro. Koliko je onda? 350. 350. Kupio bih samo glasnik A. $100. D kao Dubrovnik. Dobro. $100. G kao Gospić. Nema. Željko, nova prigoda. $300.
Lj kao ljubav. Da. ...125. K kao Karlovac. Dobro. ...125. J kao Jelsa. Dobro. ...125. Može S kao Split. Ne? Nastavlja, to smo i tražili. Nastavlja Gabriela. ...125. H kao Hvar. Posljednji suglasnik. Gabriela, reći ćete nam... hoće. Baš vas hoće, da? Da, priroda je veliki hram ljubavi. Tako je. Tako je, Gabriela. Priroda je veliki hram ljubavi. Rekao je hrvatski pjesnik i filozof Andro Vid Mihičić iz Beloga na Cresu. Željko, propustili ste prigodu. Je li? Ja I sam se nadala. opet prebacili pobjedu na Gabrielu. Gabriela suđeno je bilo da pobjedite u sva 3 kruga. Vidite. Bili ste nekako i najspretniji, moram reći, i najviše sreće ste imali. To isto moramo priznati. Je li? 1125 kuna na kraju 3. kruga. Birate iz 3. izloga. Čestitam, Gabriela. Hvala. Iz 3. izloga izabrala sam masline, boje za kosu i usistavač. Delikatesni program SMS-a osvaja okusom i mirisom mora. SMS masline i celine, crne zapečene te punjene sirom, paprikom, bademima ili kaparama obogatit će Borisov jelovnik i razveseliti iznenadne goste. SMS vrhunski hrvatski proizvodi. Za Željkovu suprugu Gabriela je odabrala Ilirine nove boje za kosu Triokolor. Boje Triokolor karakteriziraju prirodnost, postojanost i široka paleta nijansi boja. Ilirija daruje Triokolor balzam u boji, boju za njegu kose i kremu u boji u 3 nijanse vrijedne 125 kuna. Koliko ste se puta pitali odakle toliko prašine? Riješite se jednom zauvijek. Navratite u Tenu Šimunaj koji u bogatoj ponudi ima i ovakav usisavač ugledne švedske tvrtke Electrolux. Gabriela je za sebe odabrala usisavač vrijedan 890 kuna. Čestitamo na nadmoćnoj pobjedi. Velika čestitka je našoj Gabrieli. Čestitam, Gabriela, to je bilo uistinu sjajno. 6340 kuna na kraju. Dakle, sve ste uzeli što se moglo. I veledar i sve u svakom krugu pobjeda. Bilo je doista. Boris i Željko, što se moglo, ne? Dobro su surađivali sa mnom. Gabriela je očito zadovoljna, ne? Što možemo, bi takva je bio. to igra, jeli? Naravno. Željko, vi živite na Velebitu u Krasnom, jeli? U Senju živim, radim. Radite tamo. Zasigurno poznajete župnika Nikolu Komušanca iz Krasna. Da. Evo, koristimo prigodu, on je naš veliki prijatelj, divan čovjek, pa ćemo ga pozdraviti. Od njega smo puno naučili o najljepšoj hrvatskoj planini. Hvala vam, Boris, Željko, Gabriela. Idemo još po nešto, ako bude sreće. Evo što još možete osvojiti. On je stroj za pranje rublja za Nusi 401C, podrijetlom je iz Italije, ima 15 programa, emaljirni praonik i bubanj od plemenitog čelika i veoma je štedljiv. On je hladionik General Frost, dolazi iz Engleske, volumen mu je 175 litara i veoma je pouzdan. Obojica su od Tehnu Šimunaja gdje ih možete nabaviti po povoljnim cijenama. Ako vam za njih zatrebaju rezervni dijelovi, možete ih nabaviti u cijeloj Hrvatskoj. Glavna nagrada ukupno je vrijedna 3340 kuna. Gabriela, molim 5 suglasnika, jedan samoglasnik. K kao Karlovac, R kao Rijeka, S kao Split, T kao Trogir, N kao Našice i A. Samoglasnik, da. Pogađate jedan događaj. Pokladna zabava. Točno! Evo ga! Gabriela, čestitam, pa to je sjajno. Biće to Sve. prava zabava. Evo ga, to sve baš, sve je održao vama. Robert, dobro rekao, spremajte kombi, Da. kamionet, rekao bih. Idemo do Elene. Željko, Boris, izvolite. Čestitam se prvila.
Ja mi se čestitam. Evo, prigodan dan. Nevjerojatno. Nisam mogla pogrešiti, to ni k. Da. Evo, i Boris i Željko, izvolite. I Boris i Željko ponešto ipak nose ovako u rukama sa sobom kao sjećanje na kolo sreće. Hvala vam, Boris i Željko. Gabrieli, još jedna velika čestitka za sjajnu igru i uistinu prekrasne nagrade koje ste osvojili večeras. Preko 6.000 u igri, još ovo sada na kraju, to je uistinu rijetkost. No, to je sjajno. Hvala vam lijepa još jednom i vama, poštovani gledatelji. Mi nastavljamo, razumije se, u dobrom raspoloženju sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Budite uz nas. Doviđenja.